Kai jūs kažką suprantate arba suvokiate, angliškai sakote I understand. I understand. Arba šnekamojoje kalboje galima dar trumpiau, tiesiog understood. Understood. Taip pat galime sakyti I know what you mean. Pažodžiui, žinau, suprantu, ką turiu omenyje, ką nori pasakyti. I know what you mean. Neformaliame kontekste veiksmažodis know dažnai keičiamas sinonimu get. I get what you mean. I get what you mean. Arba kitaip. I get the idea. Suprantu tavo mintį. I get the idea. I get your point. Suprantu dalyko esmę. I get your point. Ar galima dar trumpiau? Žinoma. I get it. I get it. Ir visai trumpai. Tiesiog got it. Got it. Reikšmėje suprasti taip pat dažnai vartojamas veiksmažodis see, kuris nieko bendro neturi su matymu. I see what you mean. I see what you mean. Arba dar trumpiau, tiesiog I see. Suprantu, štai kaip. I see. Galima vartoti ir kitus alternatyvius išreiškimus, kaip pavyzdžiui, that makes sense to me. Tai man turi prasmės, yra logiška. That makes sense to me. Arba trumpiau, that makes sense. That makes sense. Ir visai trumpai, makes sense. Makes sense. Kiti populiarūs variantai, I am with you. I'm with you. I hear you. I hear you. I hear you. I feel you. I feel ya. Koks būdas jums patinka labiausiai? Write in the comments.